Kada sam radio video na temu Trabanta, veliki broj vas mi je sugerisao da sada moram ispričati priču o drugom najpoznatijem proizvođaču istočne Nemačke. Warburg danas posmatramo najčešće kao još jedan drndavi komunistički automobil. Jedino što za razliku od ostalih, njega posmatramo uz neke dodatne simpatije i to ja mislim da je najviše zbog pesme Ateist repa i čuvenih stihova. I ako ste mislili da je dovoljno da čujete tu pesmu i da već sve znate o tom automobilu, varate se. Siguran sam da mnogi od vas ne znaju koliko je Warburg zapravo bio važan za nastanak BMW-a, kao ni to da je Warburg postojao čak i u kabriolet verziji. Ostanite do kraja jer ovo će biti zaista jedna zanimljiva priča. Ovo je priča o Warburgu. Da, inače, kao što vidite, nisam u svom standardnom okruženju, zato što sam trenutno na odmoru, nalazim se u Turskoj i nisam došao na presađivanje kose, ali ako nastavite da koristite moj promo kod TurboPrice prilikom provere polovnjaka, ko zna, možda produžimo odavde do Istanbula. A kad smo kod Turske, kako izgleda jedan Car Vertical izveštaj, možete najbolje vidjeti na primjeru ove Toyota CHR koja se inače pravi u Turskoj za naše evropsko tržište. Sad, kada govorimo o Warburgu, svi prvo pomislimo na DDR, Berlinski zid, hladni rat. Međutim, njegova priča zapravo počinje mnogo ranije i to krajem 19. veka u malom nemačkom gradu Eisenachu. Grad se nalazi u centralnoj Nemačkoj, u srcu današnje pokrajine Tiringije, a poznat je po dvorcu Warburg, po kojem je i junak ove priče zapravo dobio ime. Inače, ovaj dvorac je izuzetno važan za nemački narod, jer tu je recimo Martin Luther preveo Sveto pismo na nemački i kažu da je upravo iz ovog dvorca počela borba za ujedinjenje nemačkih naroda. 1898. godine je osnovana mala fabrika pod imenom Fahrzeugfabrik Eisenach, a njihov prvi automobil se zvao Warburg Wagen. Vlasnici kompanije su hteli da što pre uđu u proizvodnju, tako da su otkupili licencu za francuski automobil Decoville Voiturel i napravili su nekih 250 komada otprilike. Inače, ovo je bila tek treća fabrika automobila u Nemačkoj posle Daimlera i Benza. Pored automobila proizvodili su i motorizovane bicikle, da ne kažem baš motocikle. Međutim, glavni osnivač kompanije Heinrich Ehrnhardt se odmah poprilično pičkarao sa ostatkom rukovodstva i 1903. godine se povukao iz tog biznisa zajedno sa svojim sinom, a samim tim kompanija je izgubila licencu za proizvodnju Warburg Wagena. Tako da rukovodstvo menja ime kompanije u Automobilwerk Eisenach, skraćeno AV, i nastavljaju u smeru razvoja sopstvenih modela. Tako je nastao potpuno novi brend automobila pod imenom Dixi. Iako zvuči malo glupavo, Dixi na latinskom znači ja sam rekao. Nešto u fazonu, evo mi smo rekli šta smo imali, a vi se uverite da je ovaj naš auto super. U suštini, njihovi automobili nisu bili uopšte loši, ali konkurencija je tih godina bila baš jaka, a potražnja slaba, pritom na sve to počinje Prvi svjetski rat, za to vreme se oni prebacuju da rade za vojsku kao i sve ostale autokompanije, pa nakon rata Nemačka dobija sankcije i nekako taj njihov početak je bio jedno teško preživljavanje. Međutim, kako bi malo uštedeli novca, ljudi iz Eisenacha sklapaju licencni ugovor sa britanskim Austinom. Njihov popularni model Austin 7, poznat po pouzdanosti, su sada mogli da proizvode u svojoj fabrici pod imenom Dixi 3/15 PS, gde PS označava konjažu. To je bio mali, jednostavan i, što je najvažnije, jeftin auto sa 750 kubika, 15 konja i mogao je da ide do nekih 75 km/h. Verovali ili ne, upravo ovaj Dixi je bio jedan od prvih masovno proizvedenih automobila u Nemačkoj. Sad, u isto to vreme, u Minhenu, kompanija BMW se bavi proizvodnjom avionskih motora i motocikala. Međutim, sankcije im nisu dozvoljavale da se time više bave, pa je BMW bio prinuđen da potraži neke nove poslovne prilike. Tako da 28. godine BMW odlučuje da kupi fabriku automobila u Eisenachu i preuzima kompletan njihov know-how, mašine, radnike i sve ostalo, što nam daje mogućnost da kad sretnemo nekog prijatelja koji vozi, recimo BMW, da ga pitamo, jeli, da li ti znaš da nije bilo Warburga, da ti danas ne bi vozio tog tvog BMW-a? Znamo. I? Šta i? Dixi 3/15 postaje BMW 3/15 i eto kako je nastao prvi BMW. Fabrika u Eisenachu je bila BMW-ov glavni pogon i tako je postala dom prestižnih nemačkih limuzina. Međutim, Drugi svjetski rat menja sve. Nemci su
poraženi, a Eisenach se našao unutar sovjetske okupacione zone i tako BMW ostaje na zapadu i svu proizvodnju nastavlja u Minhenu. Budući da više nisu mogli da koriste ime BMW, fabrika od 52. godine nosi novo ime, pa jeste sad, EMV. Eisenacher Motorenwerk. Čak je i logo ostao sličan, samo je umjesto plavo-bele boje bio crveno-beli. Doduše i taj logo i naziv su promenili već 56. godine i vratili su stari naziv fabrike AVE. U tim ranim posleratnim godinama istočna Nemačka očajnički pokušava da obnovi svoju industriju. Automobile posmatraju kao luksuz, ali i nužnost i tako država odlučuje da razvija svoj prvi narodni automobil. Pošto će Trabant doći kasnije kao još narodski automobil. 56. godine ponovo oživljavaju ime Warburg i to sa modelom 311. Ovaj model naravno nije nastao iz nule. Prethodno su u fabrici proizvodili model 309 koji su tako reći dobili na poklon od kolega iz Trabantove fabrike, a oni su ga nasledili još iz predratnog perioda dok se u toj fabrici proizvodio DKV. Neću da vas lažem, ali za ovaj Warburg stvarno nisam imao pojma da je ikada postojao, sve dok nisam počeo da iščitavam istorijat za potrebe ovog videa. Nikad ga nisam video ni na slici i iskreno oduševio sam se kad sam vidio ove fotografije. Dizajn ovog auta je inspirisan američkim automobilima, ali istovremeno je na neki način veoma autentičan. Motor je bio naravno dvotakni trocilindraš sa onim čuvenim tandral-andral zvukom, 900 kubika, 37 konja, što je za današnje pojmove skromno, ali za jednu socijalističku državu 50. godina i više nego dovoljno. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo, što ne biste očekivali od Warburga, je broj različitih karoserija u kojima se pravio. Dakle, imali smo limuzinu, karavan sa 3 vrata, pa onda imamo karavan sa 5 vrata koji su zvali kamping i koji imao platneni krov u tovarnom prostoru iz nekog razloga, kao i velike staklene površine. Ali ono što me potpuno oduvalo su kupe i kabriolet verzija koju sam pomenuo na početku. Mislim da vam je sad već jasno da Warburg u ovim godinama nije bio auto za sprdnju. I to je prepoznato i na zapadu, tako da su počeli da ga izvoze u Veliku Britaniju, Skandinaviju, pa čak i u Ameriku. Ok, jeste da su to bile neke male količine, ali zamislite samo Warburga kako dimi i smrdi na dvotaktol po američkim ulicama. I to recimo u kabrio verziji. Ono što je Warburg činilo cenjenim u istočnom bloku je njegova jednostavnost i lakoća održavanja. Isto kao i u slučaju sa Trabantom. Dvotakni motor je toliko prosta stvar da to možete kod kuće popraviti sa najosnovnijim alatom. Za većinu građana DDR-a, Warburg 311 je bio auto iz snova. To je bio njihov statusni simbol za srednju klasu, a manje više svi su bili srednje klase. Ako ste gledali moju epizodu o Trabantu, znate da je istočna Nemačka u to vreme imala ogromnih problema sa produktivnošću, s tim što se na Warburga nije čekalo i do 20 godina kao za Trabanta, ali jeste recimo do 10 godina. Moram da napomenem da se ovo odnosilo samo na DDR, jer su mnogi od vas u prethodnom videu pisali kako nisam u pravu, da njihovi roditelji nisu morali da čekaju ni isporuku. Zapravo u Jugoslaviji i drugim zemljama izvoza se nije čekalo jer su ta tržišta bila prioritet, jer izvoz je dobar za ekonomiju svake zemlje. Inače, ovaj Warburg je bio popularan i u amaterskim rally takmičenjima, čak i u zapadnoj Evropi, jer je bio dosta lagan, a dvotakni motori su prilično zahvalni kada je u pitanju tuniranje. 65. godine pojavljuje se Warburg 312, što nije ni novi model, a nije ni restyling. Ne znam kako bi ga nazvao. Polje je izgledao gotovo identično, ali u tehnološkom smislu je bio značajno unapređen. Najvažnija promjena je bila modernizovana šasija, preuzeta iz budućeg modela 3P3, što značilo da ima nešto bolju stabilnost i upravljivost. Motor je ostao trocilindraš zapremine 992 kubika, ovaj put sa nekih 45 konja. E sad, 66. godine na scenu izlazi Warburg 353. D Warburg. Model koji svi znamo i model koji će obeležiti naredne decenije i postati jedan od simbola istočne Nemačke. Nemci su ga zvali Der Neue Warburg, to jest Novi Warburg, i ovo zaista jeste bio potpuno novi model. A kad smo kod imena, zanimljivo je da se na nekim izvoznim tržištima zvao Warburg Knight, to jest Warburški vitez, što je, priznaćete, malo pretenciozno za jedan ovakav automobil. I ova generacija je zadržala onu robustnost i jednostavnost, a ono što su vlasnici novog Warburga najviše cenili je pre svega njegova prostornost. Posebno je bio tražen u karavan varijanti, a ako bih mogao da ga uporedim sa nekim modernim automobilom, onda bi to verovatno bila
recimo Opel Astra G. Dakle, moleri, vodoinstalateri, keramičari, sve one zanatlije koje danas vidite da voze Astor G i slične jeftine karavane su tada zapravo vozili Warburga. Također koristile su ga i neke službe poput vatrogasaca i ambulanti, jer stvarno je bio odlična zamena za neko teretno vozilo koje bi koštalo mnogo više u to vreme. Tokom godina Warburg 353 je doživeo nekoliko modernizacija. Sredinom 70-ih dobili smo 353V, gde V označava Weiterentwicklung, što u prevodu znači dalji razvoj, a iako je osnovna konstrukcija ostala ista, uveden je niz poboljšanja. Recimo, vizualne promjene su najvidljivije na prednjoj masci, koja je dobila savremeniji izgled, a metalni branici zamijenjeni su plastičnim, koji su naravno mnogo otporniji na manje udarce i koroziju. U tehničkom smislu 353V je zadržao dobro poznati dvotakni motor, ali su kasnije verzije imale blago poboljšane emisije gasova zbog ugradnje katalizatora, naročito na modelima za izvoz. Također uveden je i opcioni petobrzinski menjač koji je naravno učinio vožnju mnogo lepšom, posebno na autoputevima i omogućio nižu potrošnju. Također su malo poboljšali zvučnu izolaciju, kvalitet materijala u interijeru, a vešanje i upravljanje su suptilno dorađeni čisto radi bolje upravljivosti i stabilnosti. Kod kasnijih modela ove generacije napred su dodate i disk kočnice, što je značajno unapredilo kočenje u odnosu na prethodne doboše koji su bili na svim točkovima. Warburg je tako gurao sve do 85. godine, kada dolazi novo šminkanje mrtvaca u vidu verzije 353S. Također sa dvotaknim motorom, sada sa poboljšanim sistemom ventilacije i nešto modernizovanim interijerom. Ostatak konstrukcije i motor su ostali potpuno nepromenjeni. Valjalo bi da pomenemo i neke koncepte koji nikad nisu zaživjeli, kao što je recimo 355 Coupe iz 68. godine, pa onda ova varijanta za lovce iz 70. A meni najinteresantniji koncept je ovaj iz 57. godine, dakle imamo pokretni krov, ali samo za putnike pozadi, dok je napred imao stakleni krov. Malo čudno, ali interesantno rješenje. E sad, ako vam se nastavak priče učini kao deja vu, to je zato što je priča gotovo ista kao sa Trabantom. Dvotakni motori više nisu mogli da ispune ni jednu ekološku normu. Osim toga, negde u to vreme je istok počeo da se otvara polako ka zapadu i počeli su da uvoze automobile odatle. E sad, 88. godine vidimo poslednji trzaj i pokušaj spasavanja brenda Warburg, kada je isto kao i kod Trabanta ubačen Volkswagenov motor iz pola, ali od 1300 kubika sa 58 konja. Također, zbog motora je redizajniran i prednji kraj auta, vešanje je promijenjeno, kao i rashladni sistem. Ovo je bio ubedljivo najveći iskorak po pitanju kvalitete Warburga, jer je bio udobniji, lepše se vozio, manje je trošio i zagađivao, ali sve to je bilo prekasno, jer samo godinu dana kasnije je pao Berlinski zid, Nemačka je ujedinjena, a građani istočne Nemačke su dobili pristup automobilima sa zapada koji su u tehnološkom smislu bili svetlosnim godinama ispred. Ispred čak i ovako modernizovanog Warburga. Nakon prodatih preko 1.600.000 primjeraka, proizvodnja Warburga je prekinuta 1991. godine, a fabriku preuzima Opel i dan danas se koristi. Iako je proizvodnja odavno prestala i uprkos tome što ovo nije bog zna kakav automobil, on i dalje ima kultni status. Posebno su cenjeni modeli 311 i rani 353 zbog svoje autentičnosti, šarma dvotaknog motora i jednostavnosti popravke. I eto, ako želite da uđete u svet oldtimera, Warburg je, isto kao i Trabant, odlična ulaznica u taj svet, jer ne košta mnogo, delovi su i dalje dostupni i zaista nosi jednu lepu priču. Recimo, ja bih baš volio da imam jedan takav automobil i da svaki put kad sednem u njega, razmišljam o tome gde li je sve bio, kako su izgledala ta putovanja skromnih socijalističkih porodica. Šta znam, makar meni je to zabavno. Ako vam se dopao ovaj video, možete me častiti litrom dvotaktola, klikom na dugme thanks ili hvala. I ne zaboravite da zapratite moj kanal jer mi na taj način pružite podršku. Vidimo se u nekoj novoj turbo priči.